Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine obeležio je juče nacionalni praznik Bunjevaca, Dan Dužijance. Kako je u svom govoru istakao predsjednik Skupštine grada Bani Pastor, ove godine je obeležavanje ovog praznika drugačije nego prethodnih godina. Naime, gradski parlament je nedavno izmenom statuta grada, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog jezika, uveo i bunjevački kao službeni jezik u gradu na severu Vojvodine. Bunjevci su ovaj grad stvarali vekovima, isto kao što su to činili i Srbi, i Mađari, i Hrvati, i Jevreji, i svi drugi koji sa nama ovde žive. I zbog toga ovaj vaš praznik nije praznik samo bunjevačke nacionalne manjine, nego je praznik svih dobronamernih građana Subotice. Program je i ove godine počeo misom zahvalnicom, a nastavljen je svečanim defileom kroz centar grada. U nastavku je položen venac na bistu katoličkog sveštenika Blaška Rajića, a zatim je na centralnom gradskom trgu održana prigodna svečanost povodom ovog značajnog praznika za ovdašnje Bunjevce. Bitan običaj za nas do te mire da smo ga mi proglasili za jedan od 4 bunjevačka nacionalna praznika. Velika Gospojina, velik katolički svetac, bitan za naš svit, za naš opstanak, za naš identitet. Simboli Dužijance, kruv od novog žita, bandaš i bandašica. Dakle, svi uslovi su se skupili da ono što je naš praznik i ono što je najvrednije i što najviše volimo, podijelimo sa cijelom Suboticom i sa cijelom našom bunjevačkom zajednicom. U okviru svečanosti su ovogodišnji bandaš i bandašica predsjednici Bunjevačkog nacionalnog saveta tradicionalno uručili hleb od ovogodišnjeg žita. Svečanost je završena sa tradicionalnim bandašicinim kolom.